Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Nado kapor menstep hado baka beneng kanda dom hi tiliu. Kirikot jong ke seng samla maulai pelun kila ap Hakmat Martin banam ailat ya kali kit jabo bakin wan penhap jabo sya Martin kebadan ha maulai mauyong. Hagani ke sengi de ki pautuli kali kit jabo kila sakut hapadeng surok namar baka seng samla maulai kamshimla ailat bakin penhap ya ki jabo bat don bon teliru kali kibalawan ha kapor menstep kila let paino syaki jaka baki wan ringkat bat ki jabo baki wan kit. Ban pentanda ya gani ka jingyaki jong ki samla ka maulai ka Shillong Municipal Board kala pa shiti ban pentip ba menteri ketanat penroi sor ke sorkar jilla uba sngau bahalang dhar un wan ban jurip ha ka lai puwai terik unaitung ya gani ka jaka bret jabo Henry Kim Pediang Satya bat kila rai ban khang bait tat hadu banda poi katai ka sngi. Hadin bagi yai pen kala poi biang sakawai pat ka shiti na ka Shillong Municipal Board ban pentip ba menteri ketanat penroi sor un wanno lasai kesengi ka arpu artarik ubnai naitung arajar arpuwei ban jurip ya ka Martin. Komta kila ailat no ya ki kali kibawan bakin penha bi ki jabo jongki. U presiden jong keseng samla maulai pelun uba Samuel Biam Ulaong. Bakin ailat shwa shipor menta bat kin pej ka ke bami de ka jingya keren bat menteri sorkar lasai kesengi bat lada ka jingya keren kam saiso kin peteng ban khang tala biang ye ka Martin. City kebai nakalian jang CEO jang long buat bukan ban IT yang ni akan ni kami ke pemerintah kan ni City kelong bila address General Secretary yang keseng sama mulai pulen de ke subject kelong joint inspections of Martin ke reference Martin kam rumah. Sir, I am directed to inform you that the joint inspections have sought out the issue and concerns at the garbage disposal site at Martin Maulai, which was scheduled on the 31st at 12 noon with the Honorable Minister Urban Affairs, Government of India. Is rescheduled, Government of Meghalaya is rescheduled on the 22nd July 2021 at 12 noon. Cakap membuat lasai kan, kita nak lagi kuih terik, dengan nak lasai. Hadirin pada kalian yang kesang sama pelun kalau percaya untuk. In this regard, I would like to request you to kindly be present at the disposal site. On the above mentioned date and time. Your faithfully, Chief Executive Officer Shillong Municipal Board. Ya, betul. Keren bit pasang, jengit pemerintah dekat di Sapilang, jeng kini kirang ba. Kibelong kinong yang senong, kibede kinong kirang ba senong jeng senong molak kulun di Brookway. Te hang ni mentagi war represent kat tu kat ni mos. Te hang ni ko por mentan nak kalian kesang sama pelun ngilarai bang ngilap pediang ya kena ke city bang nyedan rekat lapang sai. Rekat ban kan kalian tengok office baru minister in charge rekat lang bat kiniki dari rombak juga semola rekat bersama sama pelun. Te sepoi paru. Ngin ailat menta ya kini kali bakin rung sepoi. Tang ba ngilap keren sai lupa Hakmat jongfi. Ya ke ya lah sai ya ke bala sai ini tepat ba hadir kat sai inspection kini kali gila menmi. Temestap kena empat lah, benai kena hap, kena alat bentang, kena alat bagi drum sepuluh, karena bagi dia bertahap. Hadirlah saya hadir ke kajian jom ke inspection kali yang minister, je kita salah ke sistem yang kami bagi. Sekali ketika jingrai kali yang kejumi. Saya kelak yang kita asal, ya solve problem. Ini juga cepat, kena. Yang sahabat.
pilih habis bat kene ka jingwan ka jongi bat khang tala ya kene ka Martin hang kham tam ya kene ka biomedical waste treatment plant hang te nadu menem step nru bujie ngila am khui hadu menta tengi dang yo ya kene ka jing invite na kaliang ka government na kaliang minister in charge yang ka urban affair ha ka jing sisa meneng ngila yo ban pediang ya ka wi ka city ka ba ong ba nwan ya ka site inspection ha ka lai fui tering ngimpat hun ya kene ka jing ya kene ka jing kular jong menteri namar ba kene ka kam kala slam plan nalo bangila buram hak tu kepor ke jinglek jong banginnya kenduk hang teh pos sekretariat ya minister in charge bu por himo utang sitio ngin pen kenduk no ikene kam ngin penbait no ikene kam tengiling la ai por hadu artio uklam le ai kata dei tat hadu bangilawan hang ni kin sami kum kini ki ai te kum kini ki ai ki bangimla ban pediang te kini ke jingwan pat menta ke banging am triang menta kemiet hang ni ngi kren da ka basai balada minister in charge ke government ikwa bakan sma itung kesar sulong tekin hab bansim dikit klehi te henry mentapan da ka jingwan jong CEO hang ni menta banwan IT ke city la solve ya problem kandiat kata kalong ba ulak kular banwan la sai ya ka sai inspection hang ni ha ka jing insyaallah invite yang ni menta new siteng ngim pediang namang ngim so ya hab su ya kani ka jinglek jaki yo le si kata kata jinglek jeng ni sitai ka dei tang jing penbit mit yang ni kani ka dei bang ngimla ban pediang henry da ka jing yai pen jeng ni ki samla monglai ha ka jing lam jong sama pelun nak bata kasur jeng pat ba nang song mulai te ulah penjam no ya kani bat ulah kular ba unwan no pat la sai unwan hi hang ni site hak por khat RBJ te kani ngisim ba kampat long sukses kat taru until and unless ladang ilaya kenduk hang ni la sai te ngin sepet kan ka commitment un ai na kaliang jong ban solve ya kani ke problem ke bidai ba ke isu ke bayin tengku apa kusna mulai jeng